Andam chiang na mo lungmali post in nan kut kanin chai chan na thongti kulali thawni hei kwa Zinglei Thawngchimnak kandak chang lai mai mun trouble kasi peng a SCC ni raduk nakwan long pathum in gomathak Chinram mindat peng circle pali muram chung hunni a SCC ral shang ni October nil hesori zan a raduk nakwan long pathum in gomathak tia thei si mindat peng circle pali muram chung hunni a Shante van long bol in akaimi raduk nakwan long pathi le Lepido ila van long bol in akaimi raduk nakwan long pakhat ni October ni sori za shimil lam pariat le somga ngatluk in pakwa le minit le khatkar a pangzanga bompol an thlakpin a bombe mi lungsha shong voili tiang an thlak tia mindat peng thonglak nak shampi HKL mindat ni alang ter atu bantuk in SSRal shang ni bomathak ni ruang a Rundak lian mi liam ha tor mi le in lo rok ni aum ti in kan thei nga in phone line le internet line athat lo ruang a fiangte in kan thei khori lo tia tol chungmi ni anchim SSRal shang mi alwan cha September thachunga khan mindat copy le apeng chunga vanlong in ka dau na atu le atu ti ok in atu ana in cha saw ngai atu ti lo thu October ni history zan a bomma thak than tia tol chungmi hasin in thai si Luanchia August le September thachung a SSRal shang ni mindat copy le apeng chung a ratuk nak van long in kadau nak voisom ni pali atu aping a shaman ka nak drone bom thak nak le timcha mamte in inan khamrong a kasak nak in tam ngai an kang chang I hi thlan hi chunglong a in somsari shong akang chang tia the min the post le CDF mindat ni an than ni in thai si Awa peng a thepi na talo in local man anga ti lo Chinram palawa peng a Rakhine Ral ka ULA thepi na talo in tol chungmin ha chu local nak non man anga ti lo kong tol chungmi ni anchim palawa peng ala tu ULA ni kopi le khote pol luna hunha a chege pol antua I tol chungmin ha chu khotlon chimlo in local life man a ID mapung tin an hel na tia tol chungmi pakhat ni achim leng a akan chhuatar shimshim lo tinak chu aselo na in ansin a chhuanak nol halmasa a hau Folklong lai zong a ansin a theitar na to masa a hau I kan khuntik zong a theitar na to masa thiam a hau lo thau mi kan si cha a lo kan kalai zong a ansin a theitar na to masa a hau jing a kan kalai I zanlei a kan kilai ti in chiman kan lo to na hun hi meng thum meng li shong a hati ariak in kalkan du na in akan ondu lo cha a har kan tong tia palawa peng tol chung ni kumsom nga pa pakhat ni achim palawa peng in sami lai kal nak lam a ni gay pal ruk answer gay pakhat a akan chetik a kan chek chang hati in chatlak pik zong a lo I gay pakhat du pakhat kan phakpau a akan chek ID mapung tin akan chek khoi ka khuwa kan kalai le Zaitik ni kan kio lai zong akan healthy tu a kan thilri akan chek di tia adang palawa tual chungmi pakhat ni achim ve palawa peng in hundang a kwaltlong lo ding tia pungling te in an kham lem lo na in achana chun nikhat nin hi chung chu akan kham ton chun ULA ni gay a tangka akan hal lo na in chewkhat gay a chun kholton na tangka akan chu I tlompal long akan pir than ni kan tlom ti lo tia tual chungmi ni anchim chupin a ULA chu palawa peng khote na a ani chokwak I CNA CDF nan bok na ti in solan phot na I sham in tual chungmi an tlailang mang hapin a an thi phai na I inzo satil zong amanzat pik lo in an tha pik lang mang ha kong tual chungmi na ni anchim ni kan zo satil me he le fok akan halton I singhi man asia chun singkhat le cheu long akan pek nan lungthing mo akan ti I kan ti ha ruang a kan pek na mi kan tlai lang mang ha hi nan thailo mo kan in tlai na a chun nan chai lai ti in akan thi phai palawa peng a phone le internet line athat lo ruang a le media rin tuan mi anum lo ruang a andun po in akan tu to tia palawa tol chumi pakhat ni achim chimram palawa peng chu Rakhine Ral ka ni thongpi kolali January tha a anlak I uksoi nak zong an kalpi chang
palawa peng chung a SSRL shang anum tilaw na in ULA ni Lushin Chow Bor in Chipay nak le Kaikhinak Antua Miruak a palawa tol chung mi ha chu anum nak mun chwatak in Ralan Shang ha Payram Council avoid ngak tomberwana ka Zopayram at Andir Chinram Tantlang Peng Zopayram Council ni Anhuram Chung I Ukshwe nak Atlam Plindel ko nak ha Zopayram at Andir Gong October ni nga a Zathan Anchua avoid nak Zopayram Council tomberwana chu October ni khat in di tiang Zopayram Council headquarter a Antua I Zopayram Chung Khwa in Palai ha CDF Zopay Palai ha Zopayram Chauza Chungtal de Wanak Petu Ti in Minu Somli Riat Ankai Kho I Zopayram Horam Chung A Thati in Ukshwena Akal Kho I Bipi Ukshwena Kong A Atunak in Atlam Kindel Kho Nak Phati in Zopayram at Andir Chuandir Mi Chu Lungrote in Fetar Nak Antua Kong Le Chinram Parliament ni Achua Mi Munkhoi Pung Lam He Zopayram Chung A Cholchang Anitim Kong Zopayram Council ni Anlang Ter Zopayram Council chu Chinram Chauza he kadok nak le Ramkhil Kong a Rian 20 kan si bantuk in SSRL Shang ngongay nak chalo a Shambong ding a Adi dong tiang kadok naka kanital lai I Zopayram Council Sporting Committee of Global Le Chimni pin ha he kantang ti lai tia Zopayram Council ni anthan ni a anlak tar chi CDF Battalion Pathumni SCCCin in Shamnam Zemazad and Lakong Anthan Asho Chin Defense Force ACDF Battalion Pathumni Chung Ara Lomshelmi SCCRL Shangsin in G3 Maithazun Khatal in Shamnam Zemazad and Lakong October Nil Hesarizan A Anthan Alwantia October Nil A ACDF Battalion Pathum Huram Simi Pabuyu Maramri Kyankap Asho Chinkotin ha a lalam shelmi SCCRL Champol chu Kanhuram Chung a ang Panti in Thong Kan Theisa a ACDF Gapnani Kanpul na I Kunmazo Falna Kanpuachot na in SCCRL Champol chu Anzaman Dia Anlangter Azam ni SCCRL Champol ni Anitlai mi G3 Maithal Zunkat 7.62 Kwan Fang Zale Pasari Somruk Bompon Pakhat Uniform Zunkat le Wanzunti chu ACDF ni kanla tia Asho Chin Defense Force ACDF Battalion Pathum ni Thongan Than ni a anlang tar chi Kopi a SAC ni Minau antlai na I training an kai tar na Balkap tlak adu lau mi chu singzakhat in antlai tar na Sagairam Chan kale kopi a SSRL Shang ni Minau antlai na I Sham in training an kai tar na cha a Balkap antlak lau nak na chungkar na ni singzakhat in antlai na kong thai si SSRL Shang ni atu liao shong chu kale kopi bocho lampi le sangchung lam na a Cycle pakhat a papan hi a phirmi pau a big in an tlek na I sham in World Cup training an kai tar na tia to chumi na ni an chim kai atong mi minaw na chu kale khopi chaklai sakhan chi kwale kale khopi thong in pong a mi training kai na hun a an kot na cha a chuka hun I kwat an si lo na a chungkar na ni singzakhat in an tlek na tia thil sining thei tu pakhat ni a chim kale khopi to chumi pakhat zong ni ngai te zonga khan motor lampi a silau in chemni angsi sangchung lam a SSRL Shang ni papati cycle a phir mi antlai na I anchung khar na ni minung pakhat a singzakhat in antlai na atulio shong I antlai mi minaw na chu ramkhel ruang a silau antlai mi na pau chu sham in training an kai tar na tia achimve alwan chia October ni heruk zonga khan kale khopi lamton na pong a papati cycle a phirmi chu SSRL Shang ni antlai na I training kai nak hun I an kot na han a tu la pa ni kumking lau mi an sikong chungkhar chajin he an vakal du na I an chokho na tia to chungmi mi an chim Atulio chu kale khopi a sham in World Cup tlak ding ti mi ubade in SSRL Shang ni avoy rukna training an pek na liao asi I avoy sari na ka chun nu zong anital changlai ti in thongpang achwa cha a to chungmi ha chu lungre thei in an tia thei si
Kalipeng SCC man mi bomlap solnak in dol chumi pakhat aki pakhat abul segang rom chen kalipeng sechi kwa SCC ral shangai October na lai sori chun dol chumi pakhat ni bomalam sol I avor leke abul tia thei si chinsu kwa in kali kopi akal liao sechi kwa I SCC ral shangai an hon akak liao mi dol chumi pakhat chu lampong I azun na ka Ese shang an han mi bom alam sual tia thai si bom alam sual mi hi naiti nupi thi mi chesu khwa mi kum som thum panga pa asi I avot leike abul cha an thobul liao asi tia to chumi ha sin in thai si Pawa ko pipong kadaw na kafak I teluk ramlay zamatin mi tuwal chumi chu teluk trombo ngay tunhani andakam ha kaching ramkul pangwa ko pipong kaya isroy mi daw sanak siyang taipong hali isi siral siyang kutang ramring ha wal kapkar kadaw na kafak I teluk ramlay rashading in azami tuwal chumi ha chu teluk trombo ngay tuni chegay andakam ha kong tuwal chumi ni anchim kaching ramkul pangwa le kampany team ram ise siral shang sakhan le BGF thongkhat pathum battalion apo sakhan panhi chu KIA ni anla chapnu pawa ko pipong kadaw na kafak gol chungmin ha chu rashading in zamani timcha October na hlai sauri jingthok in teluk lai ni anram zam kholoading in andakam ha tia KIA thonglak nak shampi ni achim thongpi kulali October na hlai sauri Pawa kopi in meng ruktuk ahlat nak mun Chiangin ku sakhan le kampany ti kopi in meng sari tluk ahlat nak mun ni BGF thongkhat pathum battalion aupo sakhan pati chu KIA ni angka tlamting te in anlak ho tia thei si Pawa kopi le akyang kap kadaw na kafak nulang hak chatal in tol chungmi di lak chu zamding in ani tim ha teluk lai ni zai man chimlo in ramri chegay andak pi kharcha voucher mi nung zanga shong ani shrek chepkhat chu anung nak lei ankir chepkhat chu ramri chegay pong an ha zazong thunglo in anum ha tia KIA thonglak nak shampi ni chun achim pawa khopi in meng ruktuk anat nak un mi changi khu sakhan le essential shang apo sakhan patni chu anlak chang BGF thongkhat pathum battalion sakhan pi tu chu anlak khawri lau pezul in kaphi kar kada na kafak tia thei si ram kumsom ruk leng asimi upa memaram ni pakhasin in rithai si bingrang antlai mizoram ramkul champhai pengkom aluan chia October hei ruksana khan kumsom ruk leng asimi memaram ni pakhasin in rithai si bingrang antlai tia thei si mizoram ramkul chung rithai si dau tu phunha le Assam Rifle Fund ni aluan chia October nen hei ruk champhai pengkom tang sam le champhai khobi kar Leikwang chung Myanmar ram bulfek kwani puzam daulian kumsom panga chu rithai si binram gram zathum kulla thum thuk ve antlai tia mizoram thongjam na chewkhat ni anlak ter rithai si binram he tlai mi puzam daulian chu thongpi kullali October ni he sori khan champhai bechai zung dan to ding in an kuat tia thai si Ampeng Russia Purtu Modol Henga SCC ni Antlai Kadaw nak afa nak hun Rakhine Ramkul Ampeng in October nil Heiruk am pada motolam in Magweram Chanlei akalmi Russia nga pur Modol Henga chu SCC Ral Shang ni Antlai nga tia Tol chungmi ni Anchim Tol chungmi nga chu Kadaw umlaw nak hun pada Mimbule Magweram Chanlei azam ni Ansi ampeng chikan tang in meng ruk ruk nak hun chegei essential shang ni antlai na tia angkwa mi pakhat ni achim padan le mimbu lei ra shading in moto in anzam na amasa moto panga chu chikan tang pong antlai moto dang pasha chu meng ruk chegei antlai tia tol chungni ni anchim essential shang ni antlai mi moto pasha chu meng ruk chegei le pe badong chegei anshan na moto dang panga hi khoi ka an kalpi na kan thei khawri lo achit ni ral shar mi na zong minung zai zat an si ti kan thei khawri lo tia to chumi ni an chim ampeng ssc ral shang le
rakhang ral kap kar a pezul in ka dau na ka fak ni Western Division headquarters su chatrau in shangman in an ka ise sural shanglei zong ni paltuk nak wanlong in chunglei in boman thak bi tha tia tol chungni ni anchim Hina chang a XCC loading in tual chung ni somni liyang tayan tong magwiram chen hina chang peng a October tha shamthok in XCC ral chang ni mithar khom suat avoy rukna cha ati in darni chung a tual chung ni somni liyang an tlai na tia tual chung ni anchim hina chang khopi le akyang kap moto lampi a chok mi na chu abik in an tlai na tlai atong mi ha chu ral kap training kai tar ding in Magway kupi shambun kamaya zatung pakat an puat na tia RFA ni achim kaya tong ni dilak chu kamaya zatung pakat World training guiding in an puat na kaya tong ni atam deu chu churi chok ding in kupi lay an kalyaw le lentron nak mun in an kyo lay an kay ha hi asi tia achim chap SSURAL shang ni an kay min ha hi kumkul in somli kar tol chung mi pa an sin ha kong lam fiang pe in thei kho mi aum ri lo tia tol chung mi ni an chim SSURAL shang lei in chimnak no ngai Major General Zomin Chun ni SSURAL shang luding kum khat chung mi thar thong som nga kan lak na lai tia thong hi kulali February kha arak chim Kakhat chung tening tari rom chan ka daw na ka tol chung mi lay sari nun na kaliam tening tari rom chan kakhat chung SSC ral shang ni ral tuk nak walong shaman ka daw nak le ralam sial in thanon na kuntua mi ruang tol chung mi lay sari am nun na kaliam mi nung thong som nga thong kwa tuk ni nak hun chwatak in ral sial tia tening tari shambun FE5 tening tari in Rambang may tu ni anchim nun nakliam mi tol chung mi na chu kumhay nga in somrukar an si papalhay ni le lupang nga an si tia FE5 tanay tari in Rambang may tu kocho ni October ng hayriat achim Tanay tari ram chan in nun nakliam mi tol chung mi na chu an tining ane dang chiaw na mi chiaw siyam ngan kin nak mi chiaw drone bomb thak nak rung le kadaw nak chung alud mi an si Tupin ralam sial mi SS ral shang ni tol chung mi tlai ki in an tha mi na zong an tia achim chap tering tari chawe palo le langlong pen kwa na chu SS ral shang ni ralam sial in an lu nu kadaw na kafak tol chung mi atam deu chu munhim na kol in an zam na kadaw na kadai leu te arakir mi zong an tia thai si Zin kan Thawngchimnak chu mavial in kan dok tawi lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel subscribe or kan topet childing in kanisom ha